न चाहवानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तवदनुशरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया विधेया शक्यत्व तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननी सकलोद्धारणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतो मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्त्व कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननी कन्यामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनके तवापरणै करणै विशति मनुवरणै फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशे कपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिम
मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि ते जपतः नाराधिशासि विधना विविधोपचारे किं रुक्ष चिन्तन परेण कृतं वचोभिः श्यामेव त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथ धत्से कृपामुचितवं परं तवैव आपत्सु मग्नः अस्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणाणवे शिवे नैतक्षटत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषारता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परं नो हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा